nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye twizera neza ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 nkuko muza kugenda mubona ku ifoto n'uyu bahetse mu mugongo akaba agerageje kwiyahura muri Nyabarongo kuri Rubiba. Abaturage rero baza kumubona bahita bamurohora, bikayibaye kuri wa mbere ku isaha 7 z'amanywa. Akaba mu by'ukuri ariyo nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko urubuga rwa Twitter. Akaba rero ari nyuma yaho n'ubundi abantu batandukanye bakomeje kugenda biyahura basimbuka etage, ariko akaba yahisemo gufata icyemezo cyo kujya kwiyahura muri Nyabarongo, nubwo navuga ko kuri we agize amahirwe make kubera yuko bamubonye bakamurohora. Ariko ku rundi ruhande navuga yuko ari ikintu cyiza kuba aba baturage bahise bamurohora. Avuga ko ari inkuru nziza yo kwishimira kandi akaba akiri muzima. Abantu batandukanye rero babivuze iki, arawagize ati ese ubwo kubera iki yagiye aho abantu bari umubone, ati ko Nyabarongo ari nini yari yabuze aho atari abantu. Undi ati uwamurohoye ahite amwitwarira, ati naho ibibazo biri mu bitekerezo bya bamwe, ati biratuma ibi bintu bihindura isura, ati nako isura yarahindutse. Inama natanga, ati hakenewe isanamitima kumwe abantu bahura bakaganira, abafite ibibazo bagategwa amatwi, hakajyaho rero ahantu h'umwihariko mu gihugu. Undi ati data we, ati simbona koko ari umukobwa ushyitse ubuse byaba byamugendekeye gute, ati dukangurire urubyiruko kugisha inama, ati ntibakihagarareho mu gihe ati muruhuye n'ibibazo n'ibitekerezo by'abanyarwanda batandukanye, kuko n'ubundi navuga ko ari igikorwa kibaye nyuma yuko hagiye haba n'ibindi byinshi cyane kandi bakiyahura bakasiga ubuzima. Undi ati Imana ishimwe ko adapfuye, ati bakoze kumutabara abantu, ati babaye cyangwa se bafite ibibazo, ati bibavunye cyane bige, ati bige mbese mu by'ukuri kubibwira bagenzi babo kugira ngo babashe kubafasha. Undi ati yihangane ubutaha azategure neza. Undi ati Imana atabara isi yacu, ubu uyu koko afite bibazo ki arakize, ati ntazongere ukundi. Ni byagiye bigarukaho n'abantu batandukanye. Undi akaba yagize ati nakubonye ibibando, ati bitazakurikirana umuryango, ati ibibazo biri hanze aha, ati biratumara kabisa. Undi ati uwo muhohoteye, ati uwamurohoye yitwe intwari. Ni ibitekerezo by'abantu batandukanye bakomeje kugira bagarukaho nyuma y'igikorwa navuga ko kidasanzwe gikozwe n'abariya abantu bamaze kumurohora. Undi ati niba kiri muzima, ati bamukubite kabisa, bamukubite, ati kurya atazongera kubitekereza. Ni ibitekerezo by'abantu batandukanye bakomeje kugenda bagarukaho nyuma y'igikorwa cy'uyu umukobwa mu kigero cy'imyaka 25 warugerageje kwiyambura ubuzima, ariko ntibyaza kumukundira kubera yuko abandi baturage bamubonye bakaza guhita bamurohora. Dukomeje n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri aya masaha. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda uri mu ruzinduko rw'iminsi igera kuri 3 muri Tanzania yafunguye ku mugaragaro ishuri ribanza yubakiye iki gihugu, aranasura kandi umuryango wahoze ari Perezida Dr. John Paul Magufuli. Mu kanya gashize nibwo indege yavanye Perezida Museveni Dar es Salaam imwerekeza mu karere ka Chato aho yubatse ishuri ryamwitiriwe. Ubutumwa bwerekeye uru rugendo abunyujije kuri Twitter agira ati narangije gahunda zanjye muri Dar es Salaam, ubu nerekeje Chato, ndacyari muri Tanzania mu zindi gahunda. Yagize ari kumwe na mugenzi we uyoboye Tanzania Samia Hassan Suluhu bafatanya gufungura iri shuri. Nyuma yo gufungura ku mugaragaro iri shuri, byitezwe ko Perezida Museveni asura umuryango wa Dr. Paul Magufuli utuye muri Chato, anashyire indabo ku mva ye. Perezida Museveni yageze muri Tanzania tariki 27 Ugushyingo, ahanini muri gahunda yo gushyira ku mukono amasezerano ya nyuma yo kubaka umuyoboro w'ibikomoka kuri petrol uzahuza ibihugu byombi. Igisigaye no gutangira kubaka kugeza amagingo yangaya. Reka tuve kuri inkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Reka duhere mu Burundi. Abaturage bo muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura bavuga ko imyuzure iturutse ku mvura nyinshi yaguye muri ako gace yatumye badindira mu iterambere kubera ibyo yasize yangije. Ubutegetsi buravuga ko bwashyizeho komisiyo ishinzwe kwiga ku buryo bwo gushakira umuti ingaruka z'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yiteguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana. Abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo bavuga ko amakomune ya Busoni, Bugabira na Kirundo ari akarigwa no kwakirwa n'uruzuba rwinshi ruturutse kwihindagurika ry'ibihe. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana avuga ko bariko barakora amahimiriza mu banyagihugu
kugira bose bijukire kuvomera imirima bikoze ku mazi yo mu biyaga. Mw'ubu buhinga rero bwo kuvomera imirima ni ubuhinga turiko turahimiriza natwe abenegihugu bo mu Kirundo, kuko nawe haheze imyaka 2 tutabona urwo ruzuba. Abenegihugu barashoboye kurima, hanyuma bagira Imana akavura karagwa. Hanyuma rero ubu twatanguye kandi turiko turabandanya umugambi wo kuvomera imirima niyo nyishu irama abahinga batubwiye yuko ishobora kuha ubushobozi abenegihugu mu guhangana n'ubwo ruzuba, kuko iyo urwo ruzuba ruje nta mvura isubira kugwa, imirima yose yarimwe ica yuma, hanyuma abenegihugu ntibimbure, hanyuma agaca haba inzara. Bamwe mu barimyi bavuganye n'isoko ryacu muri komine ya Busoni bavuga ko umwimbo wagenze neza muri uno mwaka bagereranije no mu myaka y'imbere batarashobora guhangana n'uruzuba. Ubu utwara rose ibigori, abarimye mu mwonga hanini nyatwara rose nako gaceri. Muri rusange twavuga ko byifashe neza gusumba nk'ubwa mbere. Ihindagurika ry'ibihe rigira ingaruka mbi no ku binyabuzima byo mu biyaga, ariko nahone buramatari w'intara ya Kirundo avuga inyishu yabonetse biciye mu kubikingira. Nk'ikiyaga Gweru cyo muri komine ya Busoni kiramaze gutera imbere mu bijanye no gukingirwa. Inyuma y'amezi 6 umugambi wo gutunganya ibiyaga by'isuka mu kiyaga Victoria ufashije gukingira mu ntwaro bavuga ko ingaruka zishimishije. Kukaba nkako uharavye urabona ko imetero 50 segezwa gusigara hagati y'ikiyaga n'aharangurirwa ibikorwa zubahirijwe. Hambavu y'inyungu mu burimyi, abarovyi bavuga ko umwimbo w'ifi wiyongereye no mu bihe hatse uruzuba. Kuba Imana dufashe imvura ikagwa, zafi zivyarira urabona ko hatotahaye. Umva zafi yamaza duhuze ca zigira indani zikaza zivyarira hariya za metero 50 bazikaza. Iyo rero zimaze kujayo zirazumva dufate umuzurira umara amezi ayi. Urabona umuzuri kunda kuduga mu kwa 11 mu kwa 12. Mu kwa mbere harakazuba kitwa ngo namagage. Ajya magage rero namagage uruzuramera nk'amazi akanuki hari indani. Zafi rero cyatsimera izisubira mu mazi, zisubira mu mazi zisero zarakuze. Umwimbu rero ucuboneka kwera yarezeme niyo ibiki samazi. Abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko ifi zirobwa zavuye ku biro 700 ku munsi zijya ku matona 3. Amakuru dukura mu bajejwe intwaro nuko n'ikigega ca komine Busoni kirangwa mu kiyaga Gweru cabombotse. Amakori yigwije inshuro 10 ugeranije no mu myaka 5 y'imbere abanyagihugu batarumva akamaro ko gukingira ikiyaga. Ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo Leonard Birenze avuga ko igihe imvura yabonetse ari nyinshi uruzi Kagera rugaburira igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ruciye mu ntara ya Kirundo wisuka mu kiyaga Gweru, gutyo n'ifi zikabona kugwira. Ashaka kumenyeka agaca aza ku akazi mu Burundi. Nuko ifi ziri muri Kagera ishazizima. Usanga y'amafi mu cimura nyinshi. Aho zahuze abaguzi amafi ayaje kwera hari amakagera agaca ku nkengera za Gweru. Kagera amazi byo ni Kagera amazi avuye muri Nyabarongo Kagera agaruka niho rero umwimbo mwinshi w'amafi ngaha. Igihe c'amapfa abanyagihugu begereye ikiyaga Gweru bavuga ko batagenda akagirire kuko baheza bakacikorako. Iki kiyaga kiradufasha kiyo inzira yateye ufise umuntu w'umurovyi nyene akaja mu ruzi azanye nk'udufi 2 nuko arondera utuvuta kagakaranga nyene ugateka ugacumba ubugarabana bakarya. Intara ya Kirundo yahoze yitwa ikigaga cy'u Burundi kubera umwimbo mwinshi waharangwa, ubu ikunze kwibonekezamwo uruzuba. Mu myaka iheze abanyagihugu baraheba bakomoka bagahungira mu zindi ntara, abandi bakaja mu bihugu bibanyi. Ivyo bikabuko mu gihe iyo ntara iharugwamwo ibiyaga bigira ku ndwi. Ariko rero mu ntwaro bavuga ko imyaka 2 iheze iyo ntara ubu iri mu gahengwe k'ingaruka zivuye kuhindagurika ry'ibihe. Urakoze Desire. Perezida wa nyuma w'umuzungu wa Afrika y'Epfo Frederick William de Klerk yitavye Imana tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11. Yasize kanseri, yarafite imyaka 85 y'amavuko. Yari muntu ki, asize murageki? Thomas Kamilindi nibyo tubwira. Frederick William de Klerk yavukiye mu mujyi wa Johannesburg mu 1936 mu muryango w'abazungu b'abahezanguni. Ise umubyara Johannes de Klerk yari umwe mu bikomerezwa by'umutwe wa politiki National Party
washinze politiki y'ivanguramoko yitwaga apartheid. Yohannes yabaye ministre igihe kirekire ndetse aza no kuba perezida wa Sena n'umukuru w'igihugu kubw'ubusigire igihe gito mu 1975. Frederic de Klerk yinjiye mu ishyaka rya se akiri muri kaminuza ishami ry'amategeko mu myaka y'1950. Mu 1972 yatorewe kuba depite. Hashize imyaka 6 yabaye minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage. Kuva icyo gihe akomeza kuba muri guverinoma agenda ahindurirwa za ministeri kugera mu 1989 ubwo yabaye umuyobozi wa National Party, ahita aba n'umukuru w'igihugu agitegeka kugera ku ndunduro ya apartheid mu 1994. Nk'uko Nelson Mandela yabyanditse mu gitabo cy'ubuzima bwe Long March pour la Liberté, nta kintu na gito mu mibereho ye